Carpe diem, dragi moji. Evo još jedan nastavak priča iz Indije. Ova je zaista vjerojatno jedna od najduhovitijih. Ovaj doživljaj koliko je duhovit i koliko je zanimljiv. Kad pričam ljudima ne mogu vjerovati kako je to moguće, kako se moglo tako nešto dogoditi. Ali eto, dakle, na jednom putovanju nas trojica, obzirom da smo putovali trojica različitih karaktera, različitih zanimanja, potpuno različitih interesa, krenuli smo i na početku putovanja moji prijatelji s kojima sam putovao odlučiše da mene imenuju, da tako kažem, osobom odgovornom za pregovaranje, to je cjenjkanje. Poznato je da tamo, naravno, cjenjkanje je izuzetno važno i oni će, naravno, u startu staviti vam cijenu, ako treba i 100 puta veću, i biti uporni, a to ima i u drugim mojim pričama, pogledajte i poslušajte, bit će uporni jako u svemu tome, ali ova priča je posebna. Dakle, na tom putovanju prošli smo 1600 km, promijenili smo 2 taksija, da ne kažem da je sve jeftino bilo, ali toliko opsjedanje trgovaca, vrlo teško ih se otarasiti nekada. Jednog dana dođemo, dakle to nam je isto bio jedan od ciljeva putovanja, da posjetimo jedan, mislim da je to Zoroastra hram, gdje morate prijeći da bi se popeli uopće do tog hrama, čini mi se 226 ogromnih stepenica. To su velike stepenice i jedva možeš zakoračiti. Samo putovanje gore na vrhu nekakve kamene planine je izuzetno naporno i teško, tako da Indijci su spremni na takve situacije gdje oni mogu odmah, su snalažljivi su kako mogu zaraditi novac. Njima je to zaista u krvi i izuzetno su sposobni kad je u pitanju trgovina, zarada i tako dalje. Oni, recimo, turiste koji su malo stariji, koji dolaze, ne znam, Englezi, Amerikanci i tako dalje, recimo malo su pretili ili recimo stariji, oni imaju nosiljke gdje njih dvojica strpaju te tako gore i nosite po tim stepenicama gore, nosite dolje. Ne, hvala, ne bih, ali mislim da je to izuzetno opasna avantura kad te oni nose. No, međutim, anegdota je sljedeća. Prije samog uspona gore krenuli smo dolje i naravno nekoliko štandova prodaju razne suvenire, prodaće ti sve i svašta. Spazim na jednom stolu zbirku, zaista jednu numizmatičku zbirku starog indijskog novca, jako puno kovanica, i sad lik kaže meni: hej sir, ajde pogledaj, vidi, zaista je to vrijedan indijski novac, vidim ima novčića iz tamo 19. stoljeća, 1800 i neka godina, pa sve do 1920. 30. sa likom Gandija i tako dalje, još prije, kažem, raznih zanimljivih novčića. Učinila mi se vrijednim, ne bavim se time, ali učinila mi se jedna vrijedna zbirka i naravno pitaš koliko košta i on onako počne, ne znam, recimo sad to, ne znam, 500-600 eura, pa ti smanji do 50-60 eura ako si uporan nakon nekog vremena. I po jednom trenutku ja onako malo šaljivo vidim ja da on odlučio prodati te novce meni pošto poto. Ja otvaram novčanik i gledam u mom novčaniku još uvijek imam, znači, jako sitnih imam 2 kune i 25 lipa.
Ja izvadim tih 2 kune i 25 lipa i njemu se zasvjetlucaju oči, on gleda, what is this? Ja kažem, Old Croatia money. On, really? I rekao, yes, stvarno naš stari hrvatski novac, a on kaže, where is Croatia? Europe, where is Europe? Nemam pojma, dakle, ni gdje je Hrvatska, ni Europa. Ja mu pokušam objasniti, ali njemu se sviđaju te moji par kovanica u ruci i on kaže, koliko to vrijedi? Ja kažem, ajde mijenjamo se. Ja ti dam ove za hrpu ovih tvojih kovanica, jer ovi moji vrijede puno više od tvojih. I on onako razmišlja, ne bi on. I nakon, 10 minuta ja odem, vratim se, naravno, stručnjak za cjenjkanje i pregovaranje, vratim se opet mu nudim to isto. I u jednom trenutku on pristane, kaže, ok. I spakira on meni nekakve list novinskog papira, recimo, onu hrpu, imam ih naravno, kod kuće, onu hrpu starih indijskih novčića. Ja oduševljen, ne mogu vjerovati da sam za 2 kune i 25 lipa kupio nešto što vrijedi, 100 ili 1000 puta više. I oduševljen trgovinom, naravno krenem dalje, ali on malo sumnjičav. I spazi mog prijatelja koji ovako djeluje na putovanjima, ima naočale ovako malo okrugle, taj s kojim sam putovao, doktor indologije, i spazi njega i kaže, hey sir, kaže on, is this really Croatia, is this really old Croatia money? Je li to stvarno stari hrvatski novac? I onako pokazuje te novčiće, a ovaj onako mudro kaže, yes. Ok, I'm very happy, rekao, ja sam isto sretan. I tako mi obavimo trgovinu. Čućete, nije tu kraj, naravno, nisam ja, nije to kraj vrhunskog doživljaja. Doživljaj ima vrhunac. Zaplet, rasplet i kraj, da. I penjemo se mi, odemo mi gore, provedemo ne znam koliko vremena, 2-3-4 sata u tom hramu, vidimo to sve i tako dalje. Vraćamo se dolje, njega više nema na tom štandu, odlazimo do svog taksija, taksista nas tamo čeka, kraj taksista je jedan drugi Indijac već, nešto prodaje, vidim ja. I naravno, moji prijatelji odmah guraju mene, kaže, idi, ti si zadužen za cjenkanje, odi vidi što ovaj hoće. I on kaže meni, hey sir, old Indian money. I u ruci drži mojih kune, one moje bivše 2 kune 25 lipa. Dakle, onaj Indijac je već prodao njemu, a ovaj ne znajući šta kupuje, kupio je mojih 2 kune 25 lipa od njega i sad hoće prodati meni kao stari indijski novac. To kad su moji prijatelji to vidjeli, kad smo mi to vidjeli, mi zaista nismo znali kako ćemo, mi smo se danima smijali. To je takav doživljaj. Uveče kad smo znali u hotelskim sobama, pa prije spavanja prepričavamo putovanja tijekom dana, uvijek smo se vraćali na tu priču i dan danas ja ju pričam kao jednom od najluđih, najzanimljivijih priča. Dakle, za 2 kune 25 lipa čovjeku sam rekao da je to stari hrvatski novac, on je meni prodao jednu lijepu numizmatičku zbirku starog indijskog novca, ali on je taj novac prodao već nekom liku koji je došao na kraju taj isti novac do mene, on nudi da ja kupim svoj novac natrag. Zaista doživljaj vrijedan pažnje. Izuzetno, možda jedan od najduhovitijih, a ima još puno zanimljivih i duhovitih priča koji ću vam pričati, ali ovo je poseban, tako da pratite me i dalje, čućete vrlo zanimljive priče. Naravno, stisnite subscribe, pretplatu, like i tako dalje. Carpe diem, dragi moji.